Dobrodošli na preskonferenciju nakon majstorice četvrtfinala između košarkaša Crvene zvezde Meridian Betice i Vito Olimpije. Prvo će vam svoje utiske izneti trener gostujuće ekipe, gospodin Zvezdan Mitrović. Zvezdan, izvolite. Hvala. Po malo emocijama, upravo sam izašao iz slačionice. Čestito mojim igračima na fantastičnoj utakmici i drago mi što završili ovu seriju i moja ekipa i ja kao gospodar sa dobrom košarkom, a ovo ostalo neka se gleda i raspravlja stvarno, niti imam snage, niti volje da komentarišem ništa više. Hvala. Hvala, volite sam. Čekaj. Pitanje? Stani, sjedi čoveče. A šta će da pričam, moje druže? Šta da Da pričam? evo prvo ste pohvalim, da je ekipa pokazala mnogo više nego što smo mi svi očekivali, mislim, pogotovo možda jedno zadnje utakmici. Hvala. Jeste li vi, je to vaša konstatacija isto takva, da ste možda vi iznadili samoga sebe? Ma sjajno, momče, šta bez sad ovo šale, stvarno. Čestitao sam im kao da su osvojili titul. I ponosan sam na njih, na kakav smo način završili, a brigu je, bez ikakvih sad glumatanja, nešto, najiskrenije što može da bude. Da li su neki igrači danas odbacili na hladnog igrača, Gibsona Ne mogu da komentarišem igru podbacivanja. Imali smo, ako ste vidjeli, DJ nam je danas bio sa temperaturom prolimi po vraćanju, a Eremazu je pošla zadnja loža prije poluvremena, tako da nisu igrali. Međutim, dečko je ušao, mladi neki momci su nam danas Derin Džani odigrali jednu finu rolu. Što se toga tiče, to mogu da kažem, ali samo eto da informišem javnost, naprijed DJ je bio odigrao bolestan, Jaka Blažić povrijeđen i obično ne dolazi dva, dolazi treće, Eremaz zadnja loža. I vidjeli ste kako smo tako kažem, bez vezanja stvarno momci na svaka čast. Dobro, ništa što je samo glas pohvalimo. Hvala puno. Uspjeti kako svi. Običao sam da će se vratim kraj. Dobro, tako toga. Hvala. S konferencijom sada ćemo se obratiti i trener naše ekipe, gospodin Saša Bradović. Dobro, vrlo sam srećan naravno što smo ušli u polufinale Jadranske lige. Apsolutno teška utakmica u svakom pogledu, mislim i pre ovoga znao se da nije lako igrati. Kaže, glavni play u ovom momentu nam je igrač koji je kroz karijeru malo igrao na playmakerskoj poziciji. Ali još ako je 4 mjeseca u krevetu i nije radio, normalno da mu se dešavaju i grčevi i traženje izmene u ovom momentima. Međutim, kad je trebalo, pričamo o Tysonu Carteru, međutim, kad je trebalo najbolju odbranu odigrao, njihovom najboljem igraču, naravno
teška i za igranje, pod velikim pritiskom, onako malo stegnuti smo igrali, ali pre svega sam zadovoljan pobjedom jer igrali smo teškog rivala, to je sigurno, odličnog trenera koji je odlično postavio utakmicu, pogotovo tamo u Ljubljani, ali opet smo našli način kroz neku timsku igru, kroz asistencije koje su vidljive u statistici, kroz broj skokova koji su isto tako bili na našoj strani da dođemo do značajne pobjede. Hvala, izvolite sa pitanjima. Prvo da čestitam prolazak u polufinale sa željom da to bude možda do kraja sa mnogo boljim igrama. Prije utakmice najavio si da znate kako da dođete do pobjede protiv Olimpije, da ste uvidjeli sve vaše slabosti, međutim danas na utakmici nismo to baš sve vidjeli. Utakmica je bila mnogo teža od očekivanja. Komentar? Očekivano teška, nije neočekivano to meni. Imamo ozbiljnog protivnika, dao sam neke razloge koji su ovako i s moje, recimo, ne samo trenerske, nego i igračke pozicije, vidljivi, teški su. Ponekad nam fali negdje i neke dobre organizacije, igramo bez prvog pleja koji nam je praktično bio glavni stožer, pričamo o McIntyre, sad bez njega. Stalno smo u nekim kombinacijama, eto što kaže, to neko šaltanje s jedne pozicije na drugu, opet izlazak iz rotacije, iz undu, ko će da dođe, ko neće, uvijek su ta neka pitanja, ali uvijek daju i probleme za sastav i za neku normalnu rotaciju. S obzirom na prolaz, koliko je meni može biti zadovoljni igramo sve ove tri utakmice? Ima je bilo mnogo oscilacija gotovo na svakoj utakmici. Možda najmanje na današnjoj kontinuitet igra. Pa najmanje je bilo možda na prvoj utakmici. Rekao bi da smo prvu prilično solidno odigrali i kontrolisali utakmicu. A što se tiče tih faza gore-dole, nas to prati kroz praktično i celu Euroligu. Ali, eto što opet kažem, glavne stvari je totalan disbalans u nekoj rotaciji koji je bio kroz sezonu. I sigurno sad prilagođavanje određenih igrača na nove pozicije nije lako. Sleduje Final Four. Još jedan Final Four naše lige, sleduje polufinale play-offa. U kolikoj meri će ekipa biti možda jača za ako igrači budu zdravi, hoće li biti sposobni da... Pa to je isto dobro pitanje, volio bi da vidim kako to izgleda sutradan, pa bi mogu da odgovorim u ovom trenutku, svi se nadamo da se još neko priključi. A to sam ja htio da pitam, koliko je realno da se neko od ove trojice, Kodi, Miljanović i Zundu priključi za sve? To je normalno pitanje prvo za doktorski štab, oni treba da odluče koliko su i kako su spremni. Postoji protokoli normalni i na konto toga ću isto i da donosim odluke za dalje. Znači nema... Pa nema, mislim, prvi Kodi nije trenirao s nama. Ne treniraš se? Pa nije. A i Zundu šta? Vidjeli smo da je bio li Zundu? Bolje mu je svaki dan, ali ne znamo još da će biti. Ima li još pitanja?